asamono na ube make changes in your life and also ena here apam dada na ADWOA ASARE memo makwa ba o na bibia bokode apam wonim se asam no ubetimi ati o na se wo de be ye adwuma no eno gina wo so won se ade ne de e be ka kire won se yesu an kwa wo ma me timi frɛ no otufo ADWOA AKOSUA jade wo ye no me de maka kire wo me se namfofo na wo nam no me pɛ enti jai wo ma me ka e gina wo so Bayana sabre no se Bible si Jimmy bata kwada koma ho eti nyansa ba na betenetene ne wanka se Jimmy ba o si nyansa ba eti sabre no wo ma me kasa asema che wana abuafu se sabre no wajimi no kre awu te de wo ma me kan wo ntia se se unim se wo hawo wo ntia se se sa damfo na wakwa akofa no wo ma me si ene ni nya damfo fa tia ba o ma me hu se wo ye mpaninsem ene wo ye mmemasem eti se woni sa akoda ne nante a wabra bo besei ana bo hu se woni abema bi nam no ka twes abema wi a wo shi video akoda wo nom nsan o eti ma me be kan ba wantia afo bo se bedroom rebi no si se me ma me kan se me ma me kan eti nkoda no na omu swa na omu formative years no between 0 besi 8 years no na wo control pass obe mold wo mo because abre no de akwada no ya de na nyesa wo tia no but onya bedru teenage season ho kono 13 years 14 ya de no a ono no wo hu de ntia opese opie na wo so mani pie o hu de ntia ne social media no wo se ma onko Facebook onim de ntia wo pese on tia se because abre no wagimi e se nyankopon kora nim se akwada no oba wiase a o de jimi su ena eba ena ni sunu susu kra so mpanyame asem akwada ni sunu oba no against God eti wona aba kire nti wo se kire akwada ne kwan ya wonfa so na wonyini ya wonfiri ho eti se wonya oba ten a asede kese na ya dwene se awo ne awo da bi awo na edin na emom ne ntete no ADWOA me metimi adi adanse se entete edin se awo no ebra me ngoda na menye montafo no because so oba de wonye moda na anye mo a na me brem si anyinse ye din nyinse ye din me kana nyinse ye din awode adin o awode de me wonu me ko hospital wo be ko hospital na continental wo nso adin o ba me wo wie na dru tama me tete nkora na mu se sen kwadante tie no eya asudie kese esin nyinsen ni owo no ebi sente tie no se wan dane akwadane yi a that obaba be ye ohaw e de ma wo banya wadamfo wo ba wonya wo friend ai hono na ye nkase wo friend say bia fanadamfo se wadamfo ade bi okro betimi ehu ba wonka ba wo ba de wo na wo be discipline no wo na wo ye the master of your child wo na wo be kire ne say we wuti be ye we wunti nye enti sabra no ye ne peche me de me ba de ya munu o wunim nyansansi nyame dabi nyame si nyan Jimmy bata kwada koma ho nyansa ba ne de be enti wo bata wonim nyansansi nyame dabi ye wo bread ya no kasa ne ye wo bra ye ten no ye wo bra ye kasa ye nkase wo hu bibia na wo bo akwada ne dabi e na akwada ne ye di nyansa ba wa nkase Jimmy aba ne se wo tene wonsa na wo bobo akwada no kura nim de ntia wo bo no nyansa ba ne se wo manu hu se ADWOA maka chi wo se sika me de to amemfa ada wo be fa biem no memma wo be ye 5 lashes me be cha wo tumpre eti chenenso makachiro na wo saba na wasa afa wo se the last time me kachiro wo se wo san fasika ni biemu a ana me kasa huru nkukuo nim ana se make you bed ne wanya me show me kan me ma another chance atoso mienu etoso me yensa yemfa ya no nka kasa no ankoni timu yi fana tono to ho ne twa ne chi eti nyesa wo bobɔ ne basabasa so ba ta bi ha na wabɔ akwada no na wabɔ na sum da bi ne kura ma akwada ni pra da bi ne to de ya soft kama no pekin na belt discipline no obi obeka cho se discipline na kura bia me se wo boa me se wonim nyansa nsi nyame discipline your child wo chana ba na nyansa ne be ko de tim fisa wo kan akwada bi a wo de wano ka se me catch so wo nkukuma wo mra no wa hurum ohia ba ono de ohia so obema na order obeye ba obi wo ho a wo kan so wo nkuko no de so wa he se obetimi abo no wo se wonye ade acha bo se no aka onye na to wo de bia me catch wo se wo nkuko wo huru wo de jaye mi ameyama de wonya mi ameyama wo be wa de
and ye wa be wa dia kosi awiye ama kodumre bi no wa be no aduane ama na di no say sini niema but e bedru you yet tete wo mu to be independent it ya shase the child depends on you na what tete to the level obey independent say we ni wa ono abenya it ye ntete akwada sa wo ma ye burden and sama next day no say be ma be na me ma teenagers me gine wo mo say be koye aduane am wo modi and ye komedi mo fie ho you have to cook your own food okay ese wo no aduane di mu so na de me be ye koko no amamo no ma no amo no amamo ba sa abre ne de munye chem 13 ba no a de be ne nkura 10 years kwa no mo ye aduane ese wo wutimi ye aduane etinya afa na ma da kura ye wo season ya ye adwuma 10 years no na wutimi ye aduane na ye senior ma ye bibia eti bi school na ko ye ko boarding house ne ade wunya bedru fie a eti ye be sradwa ye ntete ye ma no wo season bi season it's passing sa season e chamu a wo bebre edru mre na wonya bedru teenage eco youth na die opon na mpo opon na mpo okay eti ye wo time ye moldu aye se dua na nyina wie edua na nyina wi se dua mu omra ono timi moldu no se na wusi pe but anya be ye din wi a and e just wo kope asibi na de becha just wo twa totwene na akoda so twa totwene ya enye eti ye be stress mo a especially da bia me ka middle class for no because me hia wo mo middle class for ai me dia me brei na me nkola abrem me dia me ma me bam resa afa wo ba no wodru boarding house wa say nkura no ko school wontimi nsi ne pant wontimi nsi ne uniform me nkura no sa ya nyusu washing machine wo ho ya mo bi si wo mo ne me to mo ko secondary school no mo to aso okay eti wo ba na wo yusu wo ya wo time ye di yusu washing machine sa bre ya akoda ne yusu washing machine no me pa cho okọ boarding house a when they ko si ne pant ni brazier ama no ne bossa shorts no when e ko si sire no mane fa bucket si ho mane si ne pant on si ne brazier on si ne uniform say they be ya woko because boarding house washing machine ni ho but washing machine ni woto oba time bi wa they buy ko boarding house and then you shadow the bia oba fresh oba on team because of them say akwada no wonye sufficient enough hey akwada bi wa won twa akwan mu da fani ko twa akwan ya waka wo so drum rebi na me de o mo fa trotro me so mo experience trotro and the taxi no mo hu say enipa na nye from ye fie ebesi ha me mo fa trotro time mo ko classes no so mo fa trotro so na me ka esi wo because ye ko school ni afa fom mane hu se wa ba wiase abrabo na nye smooth say o ma me de o tira ka mu no de wakwasi o ma me de o tira eti ye wo se no da bi ko hu se ebi mu bagi ansa na o ma didi say be aduane na wo didi no wo be denya me ase enya wo say you are entitled to it because obi koye djuma obi free school ba ekoton ade ansa na wo didi ye so na ne ekoton ade ansa na ye didi eti oba no menye ne efise de ama waye ne waye wo no eye santete ye de ma wo no de na ma woni aye den de ama wo pa djuma den no ene se wo ma me no papa no mo hye wo ma wo ye djuma na wo de wo ma de wo ye o mo peche now ka say ena me de me brei ena me de me branu nti na ma na wodu ba bia wodu na wo ye manager no branu nti na ma wo ye independent no yen stretch ye ma no stretch your child and this I would do the workplace a problem ba wontimi solve wontimi think outside the box oh na baba mami I'm bored say so what do you want to do what are you going to do about the boring ask him or her yen teten kwada no if say one yenye wo mo want tete wo mo na that thing there will be a burden obentimi nya aduane wontimi make it bed wontimi nsiesie dem wontimi nya hwe house help na be bibia na wada na wokuta na laptop na obo games na obo ye the games bobra at the workplace the games kopede ye wo it's your best about an yesra wo discipline your child and at the same time no tete akwada no say ade bi tore bi na wadwuma na dru level bi ma wontimi nya time kra and do level be wontimi nya time kra sometimes even if you have to resign you have to be drastic because in kwada no wadwuma timi do level bi na wo ma be one month wo mo da mate no mate ni die no ni mo de betete akwada no mate na wakofa na frɛ kura se aba no die no wonim a wo de betete akwada no die no wonim a wo de betete akwada na ma yi ne nko domestic chores ne no nko na yadwi hu di obeye aduane ama no di obeye ne bed di obema ne baby ada obema ni so hia bibi obeto ama no but values na ye wo kola ni mu no charity no ai say we can thank you say we can I'm sorry so mu dia grobo se bi mu hash ye ne was ye hash atem didie we bet ne no de yi ni nyina afri ho ne nkoda yi hwe cartoons na cartoons ne kasa no bi e wo kan wo fie ho
esi a cartoons ni kure hu enti awo no nya awo no ya wo awo no ntete eti yen sori waka madanya minshira wa no wonshira won so anya bia no pan de eba benya kakra de aboye bra kakra na nyame de amaye no we ye part 2 of de da no ye ka no kre me ma brenti me de school akese na me ma we ye part 2 wodi me say no me kwa sorry abrantie bi ka kire me sister kosia wo futuo na boa me pa me ye adwuma me nye skapa ba me ntimi nsie bi because nkoda na me nsa no school o mo ko no sika mitia no it was some now kind na me me yira dwene ho say ye best school no na tore bi so distance no kra me ye bre e bi 3 hours 4 hours da bi any ade was yampa na ya petiche bi no maboa nkoda na ofie ho ya yo kenti abrabo no maka e simple no kra ya na complicated mi sika ye taze na me di taze na me ne obi ani asem apam ye nto aso ya da sem papa anopai enkrata no munsem no abre denwo ba bia wo bia no tweben wa fidie eno nso no Facebook SOMPA 106.5 FM Accra ya na wache na anu anso enya bi na ayefe na mamemfa daily statement da bokrata emfrase ya no pay me hu yewura Ken akompre kwa Japan ni mfuni ne dechiri wa mane nsakoro so na adaji Mahmud Bebo ba omianso mfuni dase ha wono nso ne nsa wode acherechere kwan na so kokromoti no na me nsa no wa maso eno achi mfuni eda ha ye so afo hwe ngomasua so yewura Haruna Idrisu na Bruni wa ha na daily statement da bokra tai de yewura Ken akompre kwa Japan no na ne mfuni nso wo so on de asundwe ne nka bomu enti na wagina ede amase sonofo mfa franka no ma no asem no krata fa etoso mienu ebio mienu hwa na da giba omianso echese sei echitafo no dora wo mo dore eno nso eda ha na soafo hwe nwomasuya so krata fa etoso miensa wose wo bibia kasa awoka yemfa no ntete titru ene asuafo no firi emofremu a ede kro yemfa wo mo na kasa mo da tank no kasa akura woka so woka yigwe so woka fante oka bona bemfa bono he entete no eno eye yewura Haruna Idrisu na sema woka no anopai daily statement de bokrata yemfa daily guide obokrata no entwa so enfama mona krata fa toso miensa en wode abase dom kuma ewo mai emrase bedwam wo mo koku apaipa wo mo echese aban yi ebetena konwa so programs a wo mo apa ho ntoma no enya asem kuma na sa programs no emu beye duba akode ya bonwu dewura boabo nso ye kasai ehun nkrata sem ye sese wo mo de bo mai emrase bedwam na emrase bedwafo no tena ho bobo ho na aban no etimi accountable no sa programs ni nyina enya de se ehun nkrata no aba emrase bedwam ho se ye kasai enti ranking member wada economic committee no ano ora kojo opon kroma wono ena edi animu a wode sansemia tudwa wo se 1 million coders program 24-hour economy initiative jobs export program ejumawura project ne chese project ne de bebre kwa ena wo mo alonche enti ehun kratasem no aban ne hwe na ntentem won famra mrahye bedwam no wo mu ni hu nkomo ehun asem e wa hanu sei kane mampani abedi akire ya onu kro ya so ehwe se obetu franka ede ama NPP amanyukun Dr. Mahmud Baumia na wotwe wieye wone na chitafo bi ni amanyuko no mpanifo bi no wom kopie mu ewo brekum ewo bono mantam ni nyina ene se ya obi manu ya oyesamufo ede Ghanaian publisher de obokrata no ne papa efrimu na wohwe na wieye no wo ye ayi no enti Dr. Baumia onunyamfo se Mensa Bonsu Kane managing director ya no oda state transport company ano na akomia ne mpanifo ahodo pi ene kopie mu ewo bono mantam se de be ya wo mbekwa akoboa opanyini ne ho asem daily guide afabi ede aba na sa amada tang no aye ka ho asem no enkomo no akwakoye afanu sanse ofa binumu ekire se eyade ebeboa ebi nso kire se enka yen regulate no sanse nye de di kan ni emre bi atwa mu hwe 2007 1978 de ba no a ebi ba sa nkomo no di kan baaye ema abanya no mo woso sa pen wo mo yen hye se enkebe ya ebi free kindergarten ekosi class 3 sa bre na fe na akoda no wosua kasa ehwese de obesifa edinkita ho etinka sa bre no ye the local languages no ema wo mo a nkebeboa nanka a free class 3
edi kwani mu no ne ye de brofo no atwa so de akyere wo ma de se de be ya wo betimi aye ground sense se si aye kasa yi o mu se local languages ne hu hia de enso brofo no so ye yi free mu a enya de be ye kura brofo na ye universal brofo no kura na ye universal no kura na edi mu ntintiman enti ebinom so kire se nka ye regulate ni yie said ye be ya ebetimi aboa wo kan kire China ni se chinchin e wo said o no te ase na so wo kan kire kusase na chinchin obeka na anti eno wo ho enti no nkomo no akwakoye bebre editorial daily guide phone so de baaye eno no ho asem wa ha na ukokrata fa to so ensian so a ye chem se akwanhia bi asi wo kasoa eno a enam so ma nipa beye miensa de wo moto nanom wo ensie do ye frɛ baabi Tatale Zabzugu Road ana kaswa Tatale Zabzugu accident claim life several injured ho asem wo hanom wo maka mienu no abom because Tatale Zabzugu die menti se ebi wo kaswa enti honsu ebi siye ya kratai wo mo afabi ede aba na ye chiemu se aban a revoke 278 small scale mining licenses wo hwe emfonyine da ha Emmanuel Amakofiboa ya wono swafo a wo hwe ensase ene wo bo ade ebobremu ne paso wono na emfonyine da ha nkrata wo mu edp edwan wo mu sesi ade aban na riata so emfa ho se wo no ye small scale miner ya ma wo krata se fa ye adwuma se ukotu galamse ya wombejo license enti ehun asem so wo ha no so akwakoye kokobo a aban ede ma womo a womu di sa adwuma daily guide anopay ensama wo de bae bi eno no ene ma memfa the new publisher to aso e wo de eligible miamfoni ato akire no sesesei ukobono bono east ene ahafo region kana bono ahafo region na asama to amanfo asompa se wono ne candidate a wo betimi abiti wo bia wo befiri baabi atweneti no wono nso abepere Ghana banwane bi eno eda the new publisher no na chikese pa eno achi wasanso de soafo a ohwe nwomasua so ne wone awode aba se enya de a won be makwan ma obi bia de ne tiri nwi tenten akọ senior high school discipline entity apenti eno nso eda ha no pay ena afi wode bono de hye erikaje mfuni aba beto a wo che se adwuma wura se adwuma wura no aba na pa hontoma no nya ndisi fo nkwadea Ghana fo nyina adea anopay e wo habi eno achi no wasanso de inspector Ahmed Chumasi maaju ampana no wode ne mfoni aba beto akire no wo che sesesei wo kwa akoda fiase ne nkwa na nyina anopay the new publisher a publish ne mfoni no life in prison sanko money die said that she be asemi mu oya o nti oja na yire ne ma ho go wo yire ne ma say so bekun tromo adware sasa do empranchi mu jealousy empranchi mu jealousy omukotwe mpran kro omu jealous kra sen omo yire no matifie o no kre empranchi na wo twe no na oba wo yire wona na etwe mpran na unim se onye faithful man because unim se wo nware no onim se wo nware no yeah it's at the end of the day no at the end of the day we are not akwada wo yire nche onin sasa de we free wo yire chi sa na be free eti wono wo ho no nso hwehwe ne de ono hwehwe because oba bi a odi oyi emema warefo achi ma akoma bi na obeka se akono papa bi dodo no ya ho kire yeah de wo pentia no correct ye bibi nti ma akoma na obeka se akono fi ni bia na aba betom because ye wa akono bone a honhomone ti me de ma wo ma akonti mi do obi ama agi ho ba bia enye ya to ama wo oda ye ne ye to ma wo te bia wani bo apam so ne eja wu hu apam a se de wo kai wo girl ya oja wo ya yi membo so mami fa daily graphic camera mami fa daily graphic da obokrata na apam de dem kasa mi komu a me broken heart oba so mpa foforo no busan se wonya broken heart da latif and I'm wonya broken heart da o say ai nam say ei ade ba ne say si ai ewura bi ana me dono o ma eja o ma me totofi kra be che no ma totofi no na musa say ti oja na yes o say eja no no tam bible de bo ne bo
That you remember that story. Yeah, so Bible. Or the other day comes on in Bible. But so mommy says I wouldn't do was me okay. Or my name is Nakuma Bubu. Again, or catch us with Jow just like that. Simple. That was said the no about Papa B. Esther B. Chen. Sabrins watch it means we may you. Oh, simple cry. I found that. Oh, that's what the children said. What your budget? I said the all here no. Oh my man, oh, now said the open when you know Jow. Oh, simple. Now say Oja or Fonso. Oh, my God, Mom Benny Dada Rollins. Oh, you Victor Smith didn't know what the message they oh, one when you text message, may you ready? When you special ADWOA. Ambassador Victor Smith, I know. Yeah, the text message Jawa Nia. Yeah, the text message. Jawa because nipa no kran senka oba wo ho. No be can pray because but I didn't know person wo jam. I didn't know so worry me biem. I didn't know person be hye ho biem. But the be was sorry anopa. When you J and it be a ba. I feel sorry. Oh, for phone be cry was sending a message. Say, how are you doing, my darling? I feel my WhatsApp message. I'm sorry, Kofi. I'm sorry, Akosua. I can't be in this relationship again. I don't feel, baby cry. I don't feel anything for you. And Nana or Samba can say, I have found somebody else. I want to just say, what was oh, we are not sad. They are tattoo. I wish you all the best. I wish you all the best. What's my bro, baby? Best regards. Text message, yeah, at least, and I say, what feel dofun say what feno? What's me no one come up? Yeah. I will say, dear, oh, there be phones, there be any phones on come up. Now, Ubo say, what prepare a brand table, no dear, or can't say, or no one come on, lady can't so no one come on. And was this is in common so with me, and my proposal. It is I walk on what pep promise ring be at to her. Any a dear she be no so okay, any yen share this or man and crow for planning ye be because there no one anyone because all them so between common no a first what proposal. I fed dear, I'm adding the ring promise ring yes at the bottom. There you buy ye be so no one that the girl was wondering. Are the idea na AKOSUA any a she be a diane special. That's any pepi she tokrom. As one who say, oh, the place was heavy. Two times said, no, was an obia me so there be now the Kawasam no. Kawasam no him said there no be proposal no. I na me babe can't say, ye share be ya finina, me ni atinke bia ma. Mendo na me ex boyfriend na me peno no. Ona na me peno wasan ba. Abepa me chow into I want to go back. Na be boy is one out to and a promise ring is any bottom. Nipa mo. I'm for so tete. I'm for so tete. Na is Adena Pascal. Yeah, be any congratulations. Apam nipa mo. Ade betimi bo akọ abrante ni si o sa na wo kofom. Wakofom. Omo se mo man so na mo hihye o nyina pie be so bi epagya ne didi si ho. Ada bi asem mo be wu asem. They say, or say, the girl, they say, empty broken heart, dear, Obia, one dear quiet fasoba, Obi, a frost, and no one come who died to a few possible. I also who died to a Nassau done yet. I'll go on yet to me tomorrow, yet to me. I would have free me. Oh, but that's why one day now say, I am. Oh, now I worry for because I am good and a year no. And Juno, they had such a good time. Apam. They didn't die. They had such a many J. Asri Bibia. Told you him so. Oh, yet don't know. Say no body di Jana Quine. Eh. Neither no di Jana Quadia Chin will say, my filing for divorce into my lawyer. I'm Manikunu a very good experience. And Juno before the morning. I'm a Bema Tima and the Desedi Piano. Where you said there be what a way revenge. It is our told Nebuasi or bedroom or day for a give you the best at night. They say, oh, the Jenny Kuruno coin. Adia Chin was a lawyer, a bebro letter. Our real Mejai.
be ma ni gina o say esu no say wonsu galon say onye den yo eti apamade bi wento a no wa sekretada asa wa kono akodi baabi ni asa to wa de amawo na hu de wonye na kutaw akono ni kutaw say me de fa akono mi de ma say me de ma bi ye eti apam abrabo ne de eniema timi si ade bitimi bo mu oya eti broken heart de apam de da che beka mama for daily graphic de obokrata no emra na Osha daily graphic anima use local language for instruction at basic schools. Say hun komo na ye didie no say ye nyina ye de yankase ekrom kasa ye mother tongue no ye betimi dia chirechire nkoda no ade a Honorable Haruna Idriso yo so for hwe ngomasua so na dia todwa ena nana konadu Ajimon Rollins awonya ne baby krom say we champion of girl child and ye no correct champion of girl child and I make us a champion of women empowerment eba omo women empowerment omo chance e wo 1990s ho no dia maami wuyi ne free mu a enye yie sa ema be ma wo mu so be bo mo so ebe ye bibia ma omo ho no o champion that cause Emma opportunity bebre Emma bebre good 31st December Women's Movement Emma bebre omonya baby agina Oma taking leadership position bebre na be catch say 31st motivate womo inspire womo ntene daily graphic dia ba say nana Konadu's legacy and I won say ni wo na ba show I say ni kunu de no e ba show we say show ya nteno bona bow say ya eti ehwo asem no eda ha ene empanifo ebo ho dawuro ene de nti apamfa bibre na enche na ye didwa na afa etiefo ene the chronicle the bokrata ni we de kwawdi she wura bran champion foni abeto akiri kakra no wo chese wokwa asantema mu a we huredi wo ma aka nyina anim saa na akọ apue mantam nso a eno nso saa wadidi ba omiano mu nyina we eye info analytics for ena wo mo ka saa asemi anopai edaha ena afi yewro memanu a wokakata na gyachi obrekum nso ya da agiba omiaka obie no ehomfoni no na wo matwa anopai eda chronicle achi yesema mpani mahama chronicle asehye no sede wosia kum ne hwene mu pa sa nyade a wobasoso eno nso eda chronicle da bokrata no achi na anopai wose ya yenkan Yakubu tibako ne yi modumienu no blessed is the one who endures trials, because when he was stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. And I don't know what kind of, you know, Apam sa kan bi mi yenti James 1:12. James 1 chapter 12. James chapter 1 verse 12. Okay. Ane de otono bo aso so him. Okay. Na say ofiri mu ofiri totrotro a obenya abotire nya me de ahye won ma wahye won bo no. Nti blessed is the one who endures trials. Endures trials. Endures trials, because when he has stood the test, he will receive the crown of life. The crown of life. That God has promised to those who love him. Nese so na no wo fam nyame ntina no wo fam. Nyame do a wo do no nti. Say wo do nyame nti no see those who love, because nyame do a wo do no pa nka wo. Ka san so we dey ka wo de wo be fa wo mara kwanso. Nyame a wo do ne pa young man na young girl a wasi so pa na wakohia be ma bi wo se me fa nyame akwanso. Nyame a wo do no nti na wo se be ma no se one man na de ne bi so. Say me bu nyame mra nso de ne ye kọ. Okay. Enye nyame a do na wo ubeja ma obi akọ be fa na sakrache ene agi ene ware me. Enti sometimes it is for you to love God, it's a sacrifice. So wo do nyame a obi obeka cho so do nyame bi, it will cost you something. Loving God will cost you something. Yesu Kristo odo na gya no o si na gya no do yen it necessary obeje ye de na man it cost him something. Na nipa bebre gusuru ho no obi aso o monso nkrofo ye o mfi ma na eba 34 elders ni na no obi aso ma o kwaje won kura ye yiwa ye o me boni ayefo Yesu nko na kasa egya no do mo egya no do mo ntima enti it will cost obi obeka nche say me ye Kristo ni me de nyame achi, it will cost you bi ka bi beba baby wo de boni beche obi a wa ye boni kese wo de boni beche obi a wa ye boni kese pa ti say de Joseph odini nuanom boni che wo mo no wo de beche esese bi beba wo be ye wadwen se wo ne be man na kopim se wo be wade nyame nti be ma bia ba wo se wo mfa man nti no wo ko it will cost you time. It will cost you something.
enti by all means ubedi nyame wo so ubedi ne crow office wo nye ska omo anu wo nyina wo anu so wo nyina nye ska ene we atoka ne we sifie na de wo da so to rented apartment now the order so nam from it will cost you something no correct but it's a nyamisi for moi ya badaba ya we maton saba no pay apam se wotimi di no krema no a wonso so obema o crown of life yes enkwan botiri ama wona do no wona wo do no nti nyame a wo do no nti se wo sacrifice man na me se apam o si for moi yes also say God arise let all your enemies be scattered obema wo mu san hunya obesan obi a ho no correct o si for moi ubenya what papa si wo mu bu adwama de gi nyina na waka crown of life no so wo mu nyina nso ani be hu se wo to pro watamfo ni mu o no mfa nsie o enam se wo ana privately nti obe ana publicly okay. You anned go because they know fam no obi animu obi animu sleepless nights obi animu lonely nights obi animu broke obi say wo poverty wo lack obi anim eye won ko ani nyame but na nyame nim God sees you he knows you Elroy na onim say nti because nipa nyame de ye pama ye say de ye pe bi ye be ye use appellation for God be Elroy okay. The God who sees the God who sees to onim Elroy onim sacrifice na one make because nipo nyame odi obi apama na de wo pe obetimi aye and for you to choose say me de me will ato nyame will na me fa no eye ne fe papa because ka betimi aye de wo pe because odo pama and for you to say me pe no nyame pa me pe na urade mato akyele me ye de wo pe no aso eso nani enti wo ba what say Yesu ma no mo ti no say jama wo penye ho no enti so wo si fam so wo anawa obema ani nyina hu ba ya no ye ntimi unse honam no ne ho de enti wo si sunsum pe honam na emre enti ya na ye ntimi so ho brem na urade no mabre eni urade me kai young lady bi anu wo twenya me ni mfa ware ma eni ohia ohia muslim bi okoye fourth wife but unim say ebra ko worry muslim no 2 months pepe no hia bema no pese worry no but sabre no akwa wentimi antwen sometimes aka kra bi ntise woni nyame namo a it will cost you something and woni nyame namo a ebeye wo say nipa bi sisi because wo de bone be che obi a won deserve wo be hire ne yema bi nanso na meka no se wonya abotise na wotsa na nase e wo nukredie mu a osi fom na wa mane a wa mane amfa bonkuma nase nifa na wo hwe wani mu tote se urade wo wunti o adwa nyame si fom a omo ka omo ho asem na obeka obi anu atom won to opono because as I say you honored him privately it was also be now publicly onya mane nsie o obeba ni wo nyina obema ni wo nyina hu de onu awurade waye etibi so chen no mesro chen no wo wa kwan ni ye wo kwan bi wa tin wo nipa so and oni pani so but na wie ni wo kwan eye wo se we na ye but na ye wo kwan eye wo se ba ma we na so ba we na ye but na ye wo kwan ye wo kwan bi wa tin wo e bi nipa de na wonim chen no de wo so sama na ba ye fe animonyam bebam chen no na wona wo chan ye urade anim no wonya hoden foforo okay they mount up with wings like eagle they shall run and they will not be weary apam wonya trigger motivation any yankoi ayi bobo so kakra na fe me ni dwatew yankofa ya frefo ana mema yamvita okay and yamvita no de promasidor for na de abankwada na aduane no o ma oba bre minya bi anka mewa sao kamea tente eti wo tie ni nya wonya yamvita Unya bidi yanka oba fine pa ho enti yamvita ne se oba na nya bosumi nsia bomode anse nutrivi na ewomu no ene 16 essential vitamins no zinc ne iron ne calcium ewom enti unu nsuo hie na ama na ju kakra na ade aframa no obonsa oba na no aye kama enti yamvita nutrivi and which contains 16 essential vitamins and minerals including zinc and iron ene calcium no makwada no fuso bosumi nsia echi na afa wodi amana na afa yakwada no aye kama Food and Drugs Authority wajia we ye value for money to bampa aduane a de wo hia ma no ye yamvita anopa so obetutu wo si no tutu si anumre
Pepsodent charcoal ne Pepsodent herbal toothpaste ena wo hia tete no ena ne body tire ena afesu bidie na ye de abom say de hia Pepsodent charcoal ena Pepsodent herbal toothpaste wo de chichi sepe na wa ye wo sinye pa na Pepsodent herbal toothpaste no de mo amosen yare no na asamo yare di nubra ne han green tea ne herbal extract ena ye de aye Ghana Dental Association agiatum o mo customer care number no 08002030 Pepsodent every smile matters ena time herbal mixture dro no wonya bi no mo pene che se wa ye oni pedua yie eti edro we yanyare ansa ne anom to bi dada edro sesa ewo hu da bia edro sesa ewo hu da bia no time herbal mixture dro no eti malaria no kra ma wonu mu ato aduane nya wo de no kra ma honam ye wo ya no kra emma ena time HH mission capsules no yo bi a wodwunso a wobre immune system aye mre general well-being no na eyemu a wo yo obi nso ampamu agudie no ho den wo famo a eno nso time HH mixture and capsules edro na ye ntafo time herbal mixture ena time HH mission capsules no kabom na ono mu a na chesa woni yare eto nkwanta wa pai Dr. Tafri Janana and wo be wo man nubra na ha ma eno ena na wonnom ai man nyini nya be 120 years ni akiri eno se je na fa kɔboa Ghana for enti no mu bi anopa je number na frese si a wo se wote wo SOMPA 106.5 FM 0244417669 0244417669 tebiem 0244417669 na eno no ena hajia special local food ene ebedidi se ye fufu se ye banku ne tilapia na se okro soup no to zafi wache jollof fried rice konkunte apreferensa ne nyina ye hajia special local food ingredients papa local ones no ne yahye ne kama eti ene ma delivery guy ne nya adwuma na watch foforo ne yesimu ne didi ye ma oni padua na aduane papa aduane a wode be ma no eye hajia special local foods eye 0246359921 0246359921 na wodemu dadaada enso na wo be no makasa natural mineral water abujun so wonu mo bia na chese waye woni padua yie minim se weekend wo ko party wo ko wedding wo ko yie wo pe bottled water sachet dispensers eye kasa natural mineral water akasaloma ventures ediaba Taifa Bok Hospital echi wona wo kasa natural mineral water so refreshing to be se wo office wo mayemfa dispensers ni bi mesi wo dru SOMPA 106.5 FM wo se kasa natural mineral water o mo dispensers ni si wo no munso ni siso sa nso na mo ba office amonom no hygienically processed for your safety no Kasaloma Ventures for Kasa Natural Mineral Water Fre 0206469430 0206469430 nenwano no yabo yaba Leicester Ghana Limited the year toothpaste and the brush aba and SOMPA 106.5 FM akabo mo ye peja ye studio no dia besi Kaneshi Market Complex nyame yadomo efia da ya 31st October 2025 it is a wo ablekoma central na importam wa hia SOMPA 106.5 FM ye ne presenters ye peja ye studio no free watermelon street near the Ababi Sijum, near your Juma de free, or Yaba and Yankwan Yaba. Yani sponsors eneba ebit se promasido anopano Twisco energy food drink rombe ye bia mo anum no free wo mo anse na de onga ena afesu yam vita abadwaso Leicester Ghana Limited omde ya toothpaste ne brush ombeche bi time heba mesha fonso beba Bell Beverages fonso su enyasam ketu enyasam wa 21st clinic for beba be free health screening e dia ma multiple question fonso ka ho eti se wo pese wo ne ye konakra na SOMPA obi ba so do ntuma bebo ye dia no a 054 754 538 054 7548 538 na wodem na 21st clinic for nyame yadomo a free health screening wo mo be ye e wo Kaneshi market no wo mo se me mo aso nte sa de chi ye no a 1st November 2025 no wo mo ye annual free widows treatment program de ama e makuna for ene nkwada mo ye awusua ajankamba amunya nyamfie du nwotwe se mo mra na enye free consultation ma mo ye nhwem mpom den free lab and a free diagnostics, free medication, free massage. Ye we ani ama snack and answer lunch. Edition on upon on some pepe eko see we no me no 7 a.m. to 2 p.m. na 21st clinic for a free widows treatment and orphan treatment the amount zebra. Na yen show mpom din wo bra wuntu akapra na asa dama. We ani ama lunch bi na wo de acha wanum. 21st clinic branches more than 20 wo Ghana ha no kokwa wo benya bi. And asa wo betimi akwa konya dwumadi ho mfa so. 0540311311 0540 311 TBM 0540 311 Nemum if you dance to share one more Kaneshi market a bro be free health screening at the amount a war Kaneshi jum your numbers here dear Juma and pay upon Bobo so Emma Mimnenko no your numbers are 0260 19 60 64 yeah 0260
196065 Sabosu bi mai 0260 196064 0260 196065. With your number edit to your team the way I do. Hey, me da say apam dada no yemfa de wodi kan. Hello. Hello, good morning. Good morning, Bemen. Na me patche frau se na free here. Papa je friend Edward me ka say Santa Maria. Yo, Edward Santa Maria. Sompa me patche yeti o. Yo, mami dia o chief for na me dia na na kia oko national organizer ama NPP. Uwa branch a champion, the dia o dia me chia no na prepare for kwa me Japan. Uwa boache Japan, me chia o mu nya. What they say, Minia. Dear Bakwa, AKOSUA, what they say, MPP, or more campaign in Muno. Yamin, never be AKOSUA, a sentence born on a header, Igina, Papa, Mujina PD, because at the end of the day, no, see a 12 we are, Igina, a Koye, now Yadina, a home, said a bear, 2028, leading to me as the power. Now, Obi say, or they say, Bro, regional chairman, now could platform so. Na candidate back uko kuona ano bas uko buone saa ubi said neki saidi so no candidate nimbo na so be pene aye campaign na neki ta for na wo di papa na kenu siza ombe pene e di media ne say mbe imbo no mda party na no omunchire abonye no mne ne gata na de oko no de oye no oye ma party na say mini aba me da tia no pay. So yeah, dance so do adventure by 0260196064 and 0260196065. Your Facebook page and so SOMPA 106.5 FM Accra. Also, ubetimi do adventure by make was a wuchi SOMPA 106.5 FM Ghana today. Hello. Hello. Me ba to your friends and free here be mena. Ademeka SOMPA FM ewanya so tu. SOMPA FM enya so utum ye da se. Ene dino. Aha kwa brand fa. Me patcho yenko. Dedi kama mintia SOMPA me phone na ma wa mo pola mante no se di kan fo. Mintia mo. Mintia ya me ma me bitaw ku nya jombo do be uraden kan. Doctor Mahmoud amna. Be uraden kan. We said they are delegate kase. January 31st no me di tun the senator. Nobody departing for 2028. Radisha being be I mean, tell me, Yabana, we should come to take a more organizer. Mammy, more back on this market. I want to agree, I can't pay South. Oh, sound. I can't pay South. And another side, I can't get friends that pick my central. It comes with your journey. And the number. Ah, woman from Womanbra, woman from oh, ye peja studio na besia bontinti hwana enti amadwenche ne se ye bagye afiri ho enye no phones wo gina ho ne afro ye de wa be si microphone anim yate ye be sure di that's it John says, you know, okay, some for okay. I didn't see any party man now, what did you put a chin on Mukasa and Koyin? And before the Thomas one, and before the Casanova. Yes, sir, you can be moody. It's your beauty penny, the minister of the Mumba, Mako will be the employee campaign. What I say, and you know, beauty penny, no Casanan, Sonny, Nelson, and before the chin, I didn't know Nima, over to national, not in the show. Now I want to know I was in people. Tell the bear there should be any developed party because then my men go share and go for. Then someone will cry, you know, Mammy. Now I go back. I saw it in a tea. So it's the best for the phone. I want to put the phone at it for I saw nobody who never party me there. And the party would do any ever to me more. You bet more about from the minister, what them idea. Company phone and big stuff with you know. It doesn't keep and I'm more for the form. Yes, support one or 2 million. And then the AKOSUA Ghana. Mate Bemena. I don't know about the baby grammar. I don't know about the young customer and so the 9 and 1 track. It was so. Just to do a JB. Just to do a think tank. What I say, it's a bit almost now. I can say, I if you cut away the Ghana for the car. Menso medansi nyaminsha opi 0260196064 and 0260196065 SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Hello.
Bema na me patch from San Free. Mini aba AKOSUA Maxwell German South Trouble. Yo, Maxwell, meet you. That's free. I said the tone can I check. Ah, what you can't show home? Make me day kakrama me. Me day kakrama me. Not feeling fine. Open energy. Oh, AKOSUA. Let's Memo Syria energy never cover branches. Make that down. Because me wo fi that day muna me wa ha branche bi yesi wo hwehwe me baya ukuta na phone adan ya obe record me Syria ne dia ne ringing tone. Etu we hwehwe me nyina o phone ade baya na wo de be yo say me beji wo Syria no na me dia me ringing tone. Let me patch with you. Yes. Broken heart as a media. I say, AKOSUA, Sembebre. Saudi, you bitch, you won't. AKOSUA, mean that now. So why you about 1 year now? Oh, your uncle Bema, bro, say, oh, you know, I mean, or the Machi. Men, I said you, me funnel. Hey, a more rem. And you would be a yo. Oba wa ware no na okwada bema fofrechi na bema no moma frewa ka che say wo yire no o ye media se nka minya wona ma nka wa psyche mi kakra na aboa mi oh me psyche fi se obi mpa obi pe nyame be ye wadom obi be so mu atenti me ma ware hu pi ah oba bi wo kra ware di e cha wu ntem yeah ah enti de nyame be bi aye me come and some sono me too me nya ba ko adikan akasa asem we yewra Dr. Mahmoud Baumia apro na okono ana bono region ha okona abronya odibi na chi no say over 100% voter atia ba 30%. Yo papa ba bi okona bia ni wa asem okan na ye me ya say yewra Baumia we yi na ni ehwe abronya na I say attack so no e too much no Oba drobu half nano. Abronya kasa die no me see delegate no about half. Actually Baumia. Yes, also Unima. I'm telling him. And German Safwano, me see Baumia belusu totally, belusu completely. And no other number say Oba no wenya overwhelming support na dia dey. No play any Abronya campaign no. Me AKOSUA you market on the wall say Bruno. Say obetimia Baumia betima say you winning na no na ni na free abronya adanti omo yesa say party na ja nchiri ma no ya wo ye ni bia nya esu yewra Baumia we you ani hwe majority leader otwa mu no we you ani hwe say chairman sabos we you ani hwe no papa it can summer any say I can in summer young fan for me party in summer young fan kwaba to and na eka ya ba sire se Baumia per se ya to aba no no ni nanima oba abranya no oba no be bintina na ono ankoso nya campaign na da bua na sene abranya odi na chi no Mate be me na me dance pa am say wo point is well made. 0260196064 and 0260196065. Hello. Mido. Bemena. Mido what is it? Me ho ye pa. Mido, onyankopon on share no with my phone na. Amen. Here in Kunu leta kure ata no kete Africa so. The dia former to continue to have a book. Okay. All right. In middle mami encho ade say. All let's know, say, 2 minutes, not 2 minutes. Mate. Because it's almost more than 5 minutes. And your mammy, 1 minute, and I will be at me. Can be. Oh, 2 minutes, yeah, more than 5 minutes. Mate, and Mate. Mammy for police, Mammy Chama, and now, Union, Area College, entity for Okwai, and Kuja in Yano, Obama, Bemena, ABOAGYE Taba. We need where they what you mark every and on the work. And no crack From day one. ABOAGYE, it's still there, so I don't know and man, you ABOAGYE.
TV there so radio station day and ABOAGYE airport na so na ABOAGYE enye ABOAGYE and the Japan the TV station radio station and the man ABOAGYE ABOAGYE and no one will say what do you mean. Now can you know when you other side make a new day and me you will one to someone call for so and then you are and one call for to be page he said many candidates here you see for you want to be on Facebook page as a me candidate here you are anything so the become the candidate on Thursday and my Russian now someone may mama yes company for our my Ghana for say abai aba ama ba papa ba me ne ba form I want to keep me my show ne dollar no aba form and to tie papa nti aba papa nti I want to keep me my show na dollar aba form obi to aso Mate medase pa 0260196064 and 0260196065. Hello, good morning. Good morning. Me pa chwe fro na free here. Baja ma ko ni taifa. Yo ma ko ne yenko. Yo medase nyame sra. Yo anope wa ma kwanya dia na mechia ye mpanifo a wo mu to frank amayenya. Wo mu kwa pray. Tenyame emo wo hu ban no mfo bibia nko no mfo bibia mra atizim. Na nyeme nyina anye tete. Na makia iwra bawunya. Na tra MPP fo. Ni awo mu ye no. Denti biga. Na mu na ABOAGYE eti ye betre wo ma dawroma ye pa won topi won so oni ado ani akobi enfanye campaign esa anse to ba ku wi ni a won nyina be kan bom ani etinye ayi to me no ete wo a wo ye campaign no da bre awo kwa wo be de tumi no wo ti ne ti wo ni abe ka wo eti sa di di atem ene katanti ani ebi no so ani aye kabre ebi no ti ka hunti ani aze wo be me no kwa obenya wo mu nyai sa de no wo mu nyai na wo mu fa no kredie ani o mi ado enfanye campaign na mwa ye so wo jire no aye so e be ka wo mo ti amo akono eti nya wo mu ye no enye fredi wo mu be ja ye wo mu nyai me dance man kone nyame nhira wo so de wadwe nkyere aba 0260196064 and 0260196065. Hello yemfa nipa mi na afi yin hello. Hello, good morning. Good morning. Me pa chefro se na free here. Within the Israel traffic Punkatamanso. Yo, Israel Punkantamanto SOMPA yanko. Madam Ase anopeni Jumadia Modi. Na no Kenya mean radio station what try continent for no Kenya mean we brand a very concern and comuna. Now some pay say many day about accident at HU Kurimo. Again, MTTD for Omoya farm. No, quite a car drivers, no, Modi or Mopeno as a Munsembo. And now, what's a nipa? No, what Jenny, what the character in Nipa who by a say, and no, say, with you, Obi, 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 in airport. Now, driver near one bushia. Oh, Pika, what farm for? Who know when you end not because one casa will life and casa, one casa will dinner, or ma. Or yere ni obusu ya ho a me yin bisa obekọ ama bibi kura to ama ato o mo motika ni mu bi na otime hwenya me ni mirika kwemu drivers come the car police for jina kwa ho so yenka hwe hwena owu esi kwa kasoa kwan so enye obi ama boss wa no pe no Mate me dance se wonso abie yanifa kan kwanhia ho pa waka asema kanyansa popopa wapa ebedrum rebi mu amofre no mu amoka nyansa sem no December ho ye be frɛ mu achemade etise wo frɛ na wo kyerɛ wagina kyerɛ wagina yie o na ye frɛ wo se beje mo ne anwa na fa kɔ di bronya watimi adi ne yie eti mu amofre no ye tie mo kasa ne pa obi se enua ba mu ye ofre wata frɛ to so a bronya na mo ne anwa de ye be ma na kama me fa de otwa to okra na yenko 026019 we okay hello me ba chwe frozen na free here. Good morning. Good morning mama papa ma one so mama why one me call a ucha to Okay where Isaac SOMPA AKOSUA yo Isaac yenko when him ade ba ko e mama ni tie SOMPA ho pa na tie mu de dia no food for thought. Hey, I'm with the Mayan. You know, can you need India?
Oma food for thought. Obeka nsemu abrabom e de kire ye no. Wie. Tembia no e ya na mitie. Ye da ase. Afutu sem no mo de maye no. Mitie pa. Ye da ase se mutie futu no. Wini bibi e ya no ka asem bi. O sete bibi sia. Bisa se enanu e dien ene sie. Eni mani mi ya me hwe no. Bisa se enanu ene sie. Then na wo studio ayi foforo network foforo so a wo ba ya manfo di wati no e ho na di wo free ba ha ikini e wo ye no ho no e no na di wo ba ha ikini na manfo sai di wati e wa ha inti se bi o station bi amo bi agidin na the same time no station no say no mepia to be kaka eya mumisa na anu die ne siye wie yes abono on kasa kwa me ka je bia me kasa kwa me ka me si me ka ye si ye mudi ye ba umia no enu na ma proye eya sa aduma no so mu ka da ko me kirikire tu mo mu di ba umia ma ne lusu ye no enu na ya proya ya odi ye ni o ye no nto mu mi ta se na no e die ne siye Mateja na me bre na so me dance pa etie for aha ene edi ebesie adwa eye bre na so na safo kan tankeja me de onum se metena se na 2 and 3 minutes bi de me de bebo me bra ba me de ni na be hye mama no kana shi de ma fa bia me wo se me bo ne bosia me je ne bosia time ene bi e bedrum re bi kra na asanse na mama ne be 30 minutes kra enso nya me yo so ntina o se kan no de nke be koyie baba adwa kan ye nko ai na ko ejoda ye nya djuma na ye mo aboa ye ho so ye tiefo no Friday na ye nyina ye ho enya sam ketwa wo kanashi ma ye ready ya wada na megina ho wiki de ya boa ye ho pa nyame nso atiwie mama ye kama eti bibia be fine apam ye nkwe ya hye na wotwe fofrase ya ma waseda no enye dodo ensen wadesre Yedase apam dada so ena yete ne nka no ya frame AKOSUA gwabodju betimi frame AKOSUA nhyame sorry sui na safo kantanka be ma the tip of sports no eba wo wiye na prophet Dr. Kofi Oduro e the first service no aba ye na system abomodwom premuto e the premto brekase ebo no ebeba na no achi no nso ye the mobransam ye obi ansam na to so mobransam ye obi ansam wiye no a na for God and country so Professor Kobla Abuchi nso de aba ono wiye ya na the hot bite kase ebo de aba 5:30 kosi 7 p.m. no ye wiye ya na ye the third service no nso aba na third service no de Prophet Mango Day e de betena dwom na ebo no nkona sida ba beto so non do hope anso evangelist boating e de beba na 11 p.m. nso ekosi 1 a.m. no na sofu so lonso e de aba meda me team ni nyina ase Jeremiah Simpson sanso e na BITMISE wo mo e na social media no nso wo share chi kama nyame yadoma ye besen hye nyame hya obi